يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد. Ceux qui s'occupent de la sonorisation, il y a également les agents de sécurité qui sont là pour que chaque chose se passe comme il se doit, que chaque personne soit à la place qu'il se doit et qu'il n'y ait pas de couac dans ce sens. Donc vous voyez, donc, comme nous l'avions dit, c'est un protocole maintenant maîtrisé. Les gens sont là, chacun à la place qu'il faut. On peut citer également tous ceux-là qui sont venus, n'est-ce pas, pour vivre cet événement devant les écrans, dans les autres salles. C'est dire donc que c'est un moment véritablement d'extase. Donc nous prions encore Allah de nous permettre de vivre encore ces événements pendant des années et des années et des années, et qu'Allah accorde une très longue vie et une très bonne santé à notre vénéré Khalif, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, qui est l'artisan, n'est-ce pas, de cet événement. Et nous le disions, il est en train d'arriver dans la salle et vous avez vu que actuellement il est venu lui-même et au moment où nous parlons, sa voiture s'achemine à l'intérieur de la résidence. C'est dire donc que dès qu'il entrera, ce sera le départ. Vous voyez donc ce branle-bas, ce remue-ménage, ces allées et venues. Et c'est la preuve que l'autorité suprême du mouridisme est là, et bien là pour pouvoir vivre en direct, n'est-ce pas, ces déclamations pour lesquelles, n'est-ce pas, il raffole tant. Il disait que Hizb ut-Tarqiyyah, s'il l'a choisi, mais c'est parce que tout ce que nous faisons, nous excellons, il y a cette manière, n'est-ce pas, de déclamer les khasaïd, chaque fois de le faire comme il se doit. Et c'est un propos qui a décuplé l'entrain et l'effort que les Kourels font pour chaque jour exceller davantage. Donc il faut magnifier, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu. Le Khalif est en train de venir dans la salle et accompagné, n'est-ce pas, de cette déclamation du groupe de chanteurs qui était là à l'accueil. Nous reconnaissons les membres de la Daara Hizb ut-Tarqiyyah de Mbacké. Il y a également toute la suite qui va l'accompagner jusqu'à son entrée dans la salle. Et nous vous laissons vivre ces événements féeriques, ces événements extraordinaires, ces moments rares dans une vie. Et Inch'Allah, après la déclamation, nous reviendrons comme toujours pour faire une petite présentation sur un écrit de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc sans plus tarder, nous allons lancer l'antenne et vous laisser suivre cette prestation et après l'arrivée du Khalif, Inch'Allah. مرامي وإني شاكر وفقير أموري لو فوت والخلق طيب غريبا لدى الأعداء وهو البصير رفيقي كتاب الله والمصطفى لي وأصحابه في البر حين أدور أخاطبه في المر وهو بطيب وإني له جار هناك يسوع أخاطبه وهو وسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداء سرور وخاطبته في البر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نذير الهدى طابت لي النفس هاهنا وأنت بملك الصلاة جدير فسل خالقي روض الهدى معا بما أبوء به للبر أنت النسير فسل خالقي تهدينا أو بي بمنيتي فذاك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نعم بدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أغثني يا نبي وسيلتي هنا
وخني من الفجار والبار غانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبشر ذوي الإسلام بي عاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسقى إليه أمور على خير خلق الله درا محمد شفيع الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد العدا معا سبح عني كل من سيجور على خل الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخار حين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صفى وهو وزير ومنه لذي النورين أبخي رضاه كما فاز بالنورين وهو صفور على والد السفتين أثنى رضا كما عباد الوداع بالسيف وهو سفير على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جاهد بيس كفور بهم أرتجي من مالك نصره على ذوي السلك بالتسليس حين تجور يسنونني وقت اغترابي لديهم أسيرا لهم والكل سمى يهور ويا أوزاريس سيادين والهوى وإني لرب العزيز جل أسير إلى ذي البر والبر عابدا ولست إلى الفجار حول أسير مسير الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير كريم مسير يا خير ضيف أتى بالبر والمداد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عداد يا خير ضيف أتى بالبر والمداد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عداد من جود
لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في برايا الصمد لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في برايا الصمد مد لنا الإسلام والكفر معا وبالنصيحة لكل سمها يقول بالظاهر والباطن من هداه لله في كل زمن خدمته عن الغيوب أسباب والاستقامة وصفا وهبا لبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضلوا وخدماه فوق كل رقبة منه استعار كل من قبا محمد مثاله لم يأتي فيما مضى وأبدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثله فمثله لم يرد لو السيادة له البراء يوم ألست ولد الصفاء هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب والإمام والدليل برأه البديع من خير جمال وسانه القدوس عن خير كمال كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد